Oras, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malas syukur boy sesehana minasiam bani sogoton mariterigapan siganu pari bata. Pai majalo hita hatani ne bata martonggo hita. Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sa negeri atas. Terima kasih isombah kunur nami ubamu Tuhan. Bani sogoton ipasokpat hidup ni hurumuhan nami. Laho manguduti paraguluhan nami siganu pari. Takasi botohkan nami haganu panin pitakalay diar ni layak apa bagal ni pakolong luban nami. Asi marhiti hatamu paikat hamha nami asi ibagas sa ganjang nerion mertua hanami tongtong ibagas ham. Amen. Taganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sogoton na boy isisehan nami marhite rigapan siganu pari batas sadarion hari Selasa 2 November 2021 aima natar surat bani Evangelium Matius bindu 5 ayat 4 na makatahon martuah ma napusok puhur ay siapo hondo sidea. Na dua paharaon bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus selang boy maluah kumbani parguluhanta. Malas niuhur sonay age pusok niuhur. Tapi marhitehon ni hatani ne bata hubata bani panorang on ipatakas do sada hatuahon atape malas niuhur bani halak na porsaya sedo malas niuhur halani domma jupah nasinura atape domma dapot tene ahana iparayak ibagas guluhon. Tapi hatani ne bata hubata lahu mambubai martuah ma napusokuhur on aima bagian humbani hata hatuahon na pinadasni Tuhan Yesus bani ambilan ni iatas dolok anggo ibain maurutan ni sangga ipajojor hatuahon na paduahon bani halak na porsaya ternyata jupah aima bani halak na marpusok niuhur aima ase bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus anggo ipajojor hita ibagas parguluhan taon ratene buy tumang jana ganjang tumangdo aha madeba na buy mambahin hita gabi marpusok niuhur marhoru ibagas parguluhanon totu pusok do uhurta anggo marsirang mahita pakon hinahulungan nyuhurta halani hamateani marpusok niuhur do humani hita anggo misalni tumpur ma usahata nasadokahon lancar haganupan mardalan jana penghasilan ni pe boy humani hita manabung tapi bari sadapan orang gabi tumpur janah langadong hautungan onpe boy do humani hita gabe marpusok niuhur boy do humani marpusok niuhur hita halani parlahoni niomba nalang manangihon atape lang sadalan pakon podah ni orang tua janah boy do huma sebuton tak pusok uhurta halani gati tumang ibagas parguluhan ta siganu pari jupah tene lepak adang-adang humbani sibar-sibar aima ase ibagas bani panorang sogoton bani haganupon pusok ni hurta ay ipasingat hatani ne bata siapo hondo halak namar pusok niur artini na isobut kita no kanayay totu pusok niur halani hamatean pusok niur halani tumpur usaha pusok niur halani parlahon niomba pusok uhur halani ratene lepak adang-adang humbani sibar halani parhalian
pakon na masa ibagas 10 taon ang guboy sebuton ta ay tene ay pusok nihur na somal do ay. Tapi maningon ibotoh jana itandahita do pusok nihur na sonado na sa sitong ni najupahan apo-apo ibagas na bata haganupan tene bapay nang haganupan na mambahin pusok uhurta si apohon ni nebatado. Tapi nasyo isobut na martuah na marpusok nihur ay mang halak na marpusok nihur halani manolsoli dosa-dosani. Artini ay lambin itandahita dosata gabe tariluh mahita manolsoli mahita ilobe-lobe ni nebata janah marpala-pala marusaha mahita homasong duding haleluya taay hita tertangis sol bujur ijay mahapeni gabi jupah kita hatuahon na humbani nay bata jana sonay do humani jupah kita do hatuahon sangga agepe mandopa kon pusok niuhur hita anggo iho perluhon uhurta mahumani mambahin na madear ibagas 10 taon tapi balos ni bahkan nayalami hita lang na madear humbani nadop usahon hita nadop ibahin hita ibagas barguluhan taon ihaporluhon hita do namin niyong bata asi bujur iupayahon hita do namin asi halak naleganpe sirsir manangihon hata ni bata totu pusok do uhurta janah rado hida tarilo tene anggolang marhitihon ni paksaan atape lang marhitihon ni na marah-marah kita lahu mambubakon hasomanta tapi agepe hita marturuh ni uhur agepe hita marlamlam ni uhur agepe hita marhitihon ni sahap nalamlam lahu mangarahko nasomanta tapi tetap do tene lang tarjalosi hata ni nebata totu ibagas paharana si sononpe rado gabi pusok uhurta totu lang perlu hape ni mabiar hita porini pe pusok uhurta tapi pasirsiron ni nebatado apoh-apoh hubata ay maase bani hata nalegan boy isobut hata ni nebata martuah mahalak na tariluh-iluh manabur hata ni nebata ay nebata sendiri do namamboban rosi namangapoy sidea ase sonay mahita ibagas 10 taon tetap mahita manaburhon hata ni nebata tetap mahita manaburhon bonih-bonih na madear porini pe marhasoman iluh halani nebata sendiri do namangapoy halak na tatap sirsir manaburhon bonih hata ni nebata ibagas parguluhan ta siganop ari. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih maisombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Bani bagal ni pagkahulong ini uhurmu. Rosi marhite hatamu. Nadok manugu-nugu uhur apa pikiran nami. Malas tumang uhur nami Bapa. Ibagas saganjang nyarion. Ipatutap hamur apa pikiran nami. Bahasa. Kusok niuhur. Medopak kon hanami saganjang nyarion. Atap halani ahape ay tarlubi. Atap halani. Ibagas nalahu mandalan kon harosuh nihurmu. Rosi makajongjong kon hasitongan ni hatamu. Ibagas guluk niyami. Ijay Tuhan. Ipasirsir hamdo. Apoh-apoh na humbamu. Asi andohar matongon. Martambah-tambah mamalas nihur nami. Makorjahon horja na madiar. Songon na narusukon nihurmu. Ibagas guluh nami. Tarpuji maham Bapa ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Calama nami rapakon tonggo namion. Amen. Oras mabata ganupan bapinang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat. Jana selamat marhorja ma hubata ganupan. Oras